prepustit ću govor mladoj gospođici. Izvolite, gospođice. Dragi moje, dobro mi došli u današnji novi video. Dragi moji, prije ovog videa želim da vam kažem, imam vrlo jednu radost. Znači, dragi naši, dobro došli u novi vidjelo. Vijest. Pa kako ste ba, Raja? Saopštit vama, bit će vam svima drago koji me redovno pratite, redovno gledate, koji mi sa svih strana dajete podršku. Tako je, Raja, svaka čast, sa svih strana nam dajete podršku, svaka čast. Mogu da vam kažem da sam mnogo sretna i mnogo zadovoljna što je danas... Šuš, upo video zvoni Fontele. Pa nije ovo prvi put, izi draga. To kad se treba snima, sve se isključi, a onda se zavrne tam ušpaj, snima se, a ja. Tako vam kažem da imam jednu saopštit vrlo važnu vijest, ali sad će... Nisam gledao ovaj dio, znači prvi put ga ja gledam, tako da vidimo šta ima za komentarisat. Dovela izgleda ćaću kući bivšeg ljubavnika od svog mužića. Kajte malo prvo... Tako sam čuo. Da sebi ljudi kafu napravim. U stvari, napravljena je kafa da... izvinite, malo sam zbunjena, nemojte mi zamjeriti ljudi. Mi tebi Izi nikad ne zamjerimo. Ti kad si zbunjena, mi tebi nikad ne zamjerimo. Ti si naša svetica. Šta li sam sad čalabrknuo? Sam toliko bila rastrešena i danas u svom videu, sad sam malo zbunjena, ali koliko sam zbunjena, toliko sam ljudi sretna. Čudi me da nije babu ovdje pasjela i s njim popila kahu. A šta je ovo? Vidi, nešto se crni. Da ovo nije možda za babu pripremljeno. Samo pitam. Da ne bude da nisam pitao. Što ću uspjeti u životu uraditi ono što sam zacrtala. A sad... Kako ono ko pita, ne skita. Sada ću vam, dragi moji, ispričati šta se dešava. Hajte, bujrum kafa, suog cigare, popuši žene moje, hajte zapalite, sa mnom pravite mi društvo. Danas pijem sama. Joj, našao sam jedan seksi program. Prije mi je trebalo za konvertovanje par sati, a našao sam jedan program koji duplo smanji fajl i puno se brže konvertuje. Kafu i snimam svakako sama, tu mi telefon zvoni, ali ne želim da se javim. Sada imam da podijelim video sama. Naime, kada sam snimala o majici video da se javno odričim i opet stojim i sama. Šuš, i dalje stojiš iza toga. Ali nisam rekla da se svog oca odriče, niti slučajno. Stojim iza svog oca, bez obzira... Stoji iza svog oca, samo je pitanje dokad. Ja sam rekla, bilo je šta je bilo, ono što je pričalo, apsolutno me to više ne zanima. Rekla sam da je bio dogovor između mene... Joj, koje ste vi prodane duše stari, samo za pregled, ne mogu da vjerujem. I porodice, znači da se ne snimaju ovako javno. Tako smo bili poštovali dok moja majka nije ponovo prekršila taj dogovor, dok nije otišla ponovo u pogrešnom smjeru. Nažalost, već sam rekla... da će ostati... No, trebala si malo imam u dove, šta fali, neka malo i njeba. A ja, da ti Hando ne bude sam kad ti negdje odeš. Svoji najmiliji, radi svojih gluposti, svog glupog ponašanja i tog alkoholiziranog stanja. Kada ste mi komentarisali, Zudina, probaj da izvučeš oca iz te situacije. Evo da vam kažem, doista uspjeli smo da odradimo... Čekaj malo da se posjetimo šta je to bilo u tom vidjelu, jer nisam njega nažalost pustio. Tek kad sam uradio video, tek sam se onda sjetio da sam ga trebao pustiti. Pa ajmo ga onda sad pustiti. Nešto kontam, ajde ne moram sve pustiti, većina vas je gledala, ali bar ovo da čujemo. Njega vjenčaj, molim te, sa sobom. Pa nisam peder, jebote, pa vjenčat će ga u tebe zet, oni su se karali, jebote. Karinđali su se. Ja? Njegov brat se je bavio sa... Eto, znači, njena mati priznaje da ga je brat, znači, Karinđo, razumijete? Znači, njena mati to priznaje, Lutvo je nije na to nagovorio, znači, ona sve što je pričala, ona je to pričala od sebe. Nije joj rekao, da reci to, znači, ona je rekla što je rekla. Njegov Mahir, nemoj daba. Aha. Znači, Mahir ga, Karinđo, znači, kako se zove, brat. Aha. Od Andi je brat Karinđo, ovog, kako se on zove, Isakovića ovog. Karinđo Rešida. Rešida, ja. Pa ne, reši njega, ili ovo ne znam. Ili reši njega ili njega. Kad si vidjela, tebi se zemlja prevrnula.
ja sam rekla, nije meni privako Ganjala ga sikirom posle toga. Zato je završila tamo. da se veste u svića. Ujebote, pa u tebe je zarasla isto ko džungla. Pa ne znam, Boga. Strašno, Boga. Pa nisam peder, radimo Evo, posao vraćamo se na onako Iziju. kako treba. Nekome je posao ovako, nekome ovako. Meni je ljudi posao da se brinem za sebe, svoju porodicu i svakako ne želim da moji roditelji, na primjer, ostaju i ispaštaju. Ali tu je majka koja je izabrala pogrešan Lutvi svakako podrška, svaka čast, ono je, ja mislim, razgovor svih vremena. Ja mislim da se ono još nikad u životu nije desilo ni na jednoj platformi onako nešto. put Svaka i mi čast. ćemo da je cijela familija, moje braće, moje sestre, pustimo ka tom putu nek ide, nek vidi da li je ispravno ili da li je pogrešno. Mislim da je izabrala pogrešan put, ali to je njena odluka i mi poštivamo. Danas cijeli dan, u stvari jučer cijeli dan sam bila, hajde kažem, telefonirala sa svojom braćom, sa svojim sestrama. Jesi bila malo napeta ili? Tražila sam konačan odgovor da nešto izbijemo iz tog života, da spasimo onoliko koliko se spasiti Kako slatko namignu ovako. može i vidjeli? šta se može spasti. Rekla sam u videu da je moj otac mnogo bolestan, da sam išla doktoru svakakvog vodila. Već sam Da nije triper dobio od onog brata od Ane. rekla da je moj brat znači daleko od mog oca, da sam ja tu najbliža i da sam im, hajde da kažem, desna ruka pored toga. I to svi znaju, znači ništa sakriveno, ništa sašiveno, svi smo se složili. Niti je šta znači sakriveno, niti je sašiveno, ali je možda ušiveno. Doista su svi pitali treba li neka financijska, što kaže se, potpora. Ja sam rekla, ja stojim Gdje će tebi milioner, šta će te financijska podrška? Aj ja. za svog oca, nemojte se sekirati, Ma kako ja. šta zapne i zatreba, Može se, jel? ni tu se da se dogovorimo. Tako je. Neki su Slažem komentarisali se. kada vi trebate dati, vi tad izbjegajte. Nije istina, znači to apsolutno nije istina. Ja sam, vi svi znate da sam ja, znači prva stigla u Znamo, svi. kontakt sa svojom majkom, pa su onda moj brat i sestre, ali onda, evo vidite da Ono kad te neko, znaš, pita ono, znaš, samo kažeš znam. Aj ja. tu nije bilo hajra. Ja sam i sa 13 mjeseci opametit će je, da će postići sebi neki bolji život, da će vidjeti da je učinila veliku grešku, nažalost ona te greške ponavlja. Trebalo je se upustiti u seriju Bolji život da malo pogleda. Neki su rekli Zidina traži spasaju, probala smo, sve smo probali, ali spasa za nju nema. Jednostavno žena je se okrenula pogrešnim putem, misli da je život to što ona radi. Ali zamislite kako će ju sad biti, znači kad nema apsolutno nikog. Znači dok je imala sve oko sebe kako je, a zamislite kako će ju sad biti. Ja mislim da će čita svijet, znači sad ću za nju šta će sve raditi. Ona Jedino je tu može Luto spasti. I tako ti koje kakvi njeni. Pa ja. misli da je u svojim godinama nešto popularna, hit in. Ali valja biti dobra. Znaš, ne možeš ti samo doći onako i govorit volim te ovako onako i očekiva da ti se ovako šta kupi, da te se negdje odvede, da te se provede. Znači to ne ide baš Ja tako. to puštam. Kada sam jučer rekla video da se javno odričem majke, da javno se odričem, nije me stid, nije me sram, ne bojim se, ne stidim se i ne očekujem od svoje djece da će se meni to desiti. Jer ja nisam takva majka, niti ću kada u životu. Ko zna ko je koga tu sve karinđo među njima. To sam Bog zna, on i Bog. Moje dijete je svjetinja, sve jedno, i muškinje i ženskinje, moja djeca su svjetinja, ja ih volim najviše na svijetu i borit ću se za njih do smrti. To je moja, znači, rečenica Konačna odluka ili... što se tiče moje djece. Što se tiče moje braće i sestara, svi smo bili se jednostavno složili, sastali ovako, već sam vam rekla, familijarni ručak, familijarna kafa, gdje smo se svi bili dogovorili da ćemo pomagati. I kolači. Tu je pred svima izjasnila se da više se to nikada neće ponoviti, da je Možda je eventualna neka pita pala, ali o tom potom. joj drago što ona uspjela da vrati svoj put. Vidi je bila u Milanu, Italija, Valentino, gdje ti je ona torbica za Valentino?
Nisam je dugo vidio. Rodicu na oko. Mora da si u Milanu uzela. Posle toliko grešaka. Međutim, kad sam ja odradila video, moja i braća su i sestre, što im s ovom prilikom zahvaljivam, jednostavno stali uz mene i kažu ti si to uradila, evo i mi. Ali nećemo sestru zaboraviti oca. Ima li nešto da se dogovorimo? Ja bih rekao ima. Ajja. Koja ima. Dogovorit ćemo se, ali ako se vi naravno slažete. Moj suprug Slažem. A ja, svi se slažem. izrazio želju kada bi, znači vidite, mi živimo u kući sa 7 članova, ali moj suprug Hantija je izjavio, znači kaže, ako se tvoj otac, tvoja braća i tvoje sestre slože, ja bi da tvoj otac dođe kod nas. Svaka čast. Hamdo, to od tebe nisam očekivao. Stvarno, ovo što sam čuo, znači to ni u snu nisam od tebe očekivao. Samo je pitanje zbog čega li si ga zovno? Što dočkujemo mi, dočkovat će im. Što ručamo Samo mi, pitam. ručat će im. Što pijemo mi, pit će im. Znači, ne smijemo faliti, znači, dlaka s glavi. Jednostavno, ne želim da ga ostavim, kaže Ljubko, u tom kući, zbog toga što je ona u stanju sve, znači, da napravi. Pozivam brata, moj brat Ona je u stanju sve da napravi, a naša Izi nije ništa u stanju da napravi. dolazi u moju kuću, također i sestre, gdje se mi danas dogovaramo u Vidi je kako je onako fina. A vidjeli ste u prošlom videu, znači, toliko mržnje iz nje izlazi stari, da ne mogu da vjerujem. Moj brat živi dalje od mog oca, posao zahtjeva svoje radno vrijeme, znači i svoje jutarnje obaveze. I ona je kako je fina, prefinjena, neko bi rekao, kad bi mrava zgazila dobrovoljno bi se u policiju prijavila. Pa ja. A ja, to je naša Izi. Bavim snimanjem Izi i mizi. meni nije, znači da li ću ustati u 10, napraviti video ili u 12 ili u 1, znači Il u 3. bitno je da ja snimim video, da ja vama pokažem šta se zbiva i izdešava. Jediste mi Viš kak ja nisam cijelu noć spavao, sad je znači 9, sad će 9:15 ujutru, a kad sam sinoć onaj video snimao, oko pola 11 je bilo, jel? Dok sam konvertovao ono, nisam ga znači još stavio da se uploada. Nisam jednostavno stigao. komentarisali Izudina, izvuci molim te svog oca, nemoj zaboraviti, pomozi mu. Izudina nikada svog oca niti je ostavila, niti zaboravila. Čak i kada je bio u zatvoru, šta god je se zaklalo, mom je se ocu odnijelo. Šta god mu je trebalo, mom je se ocu odnijelo. Svaki dan sam se čula sa svojim ocem, tako da mu nije Joj, što laže, svaki dan se s ocem čula. A čuli ste, ima kod Keketa na kanalu, kad su se čuli i koliko se puta čuju i u mjesecu i znači apsolutno sve laž. ništa falilo. A bolest ljudi ko bolest. Kako možeš toliko lagat, ne mogu da Što vjerujem. da očekujem u tim godinama, jer je moj otac u životu, već sam vam pričala, bio mnogo odsutan, obilazio je razne terene, razna mjesta. I razne švalere. To si zaboravila spomenuti. Da nije možda malo kod kakvog švalera bio i prenoćio. Po hladnoći, po svemu je radio i borio se za mene, moju braću i moje sestre da izađemo Beru koga je stigu. na pravi put. Nažalost, moja majka od početka I njega su vjerovatno. mog rođenja nije bila nešto, da kažem, zainteresovana za život i uvijek smo imali neke komplikacije gdje se svakako to nije javno iznosilo, to smo familijarno čuvali za sebe, odrastali smo na svoj način kako smo znali i umjeli. Bez obzira, Kak se sjete sve ove priče. Hajde kako se zove, da ima ispred sebe onako nešto da čita pa bi rekao, ali kako sve ovo zapamti? Da li to ona prvo sebi napiše, pa onda to prvo nauči na pamet, pa ovako bifla, ili nije mi jasno, znači, kako se sjeti ovakve ovi da je riječi? to neko ratno vrijeme kada smo ostali bez oca, da je to možda neka posljedica, ali nažalost vidim da u ovom svom cijelom životu ima njezinog bezobrazluka. Ja mislim samo 5 minuta kasnije da se rodila bi postala advokatica, samo 5 minuta. Mašilo te znači to 5 minuta. Njezin neki princip da je ona neko i nešto, da je ona znači, Što ne mora znači da neš postati, jel? A ja.
znači glava ili nešto bilo, da gazi preko sviju, ovaj put neće moći. Moje braća i sestre su se složili Neće sa mnom. moći Moj ove brat noći. kaže, sestro, ja bi isto kao i vi, ali ne mogu, sestro, obaveze, otac je sada bolestan, treba doktorima da ide Travnik, Usovača, Sarajevo, ja tu, sestro, ne mogu da stignem, kako možemo da dođemo u dogovor? Kaže moj suprug Hamdija, evo Oj, kako je fina, ne mogu, ja se sav rastužim kad je vidim ovako kao plače pičku. Šura, da ti ja kažem, što se tiče tvog oca, znači ja poštivam i volim svoju ženu, volim svoju djecu. Evo, znači, Bujruma ima, samo nekom kaže da će doći ovog istog momenta, mi idemo po njega, znači smjestit ćemo ga u svoju kuću, ne smije mu ništa faliti. Od doktora... Oj, pa još ga nisu smjestili, a video se zove Ne mogu ostaviti bolesnog bavu u onakvom stanju, dovodim ga sebi. A mislim, ona ga već dovela, pa ja vidim, ona ne pije s njim kafu, ali pripremila mu je nešto crno. Sa šta li je, to je pitanje. Od posjete bilo čega da hoće negdje ići, dok je živ, znači može da bude kod nas. Mi ćemo ga dovući, znači skuhat mu kao što i sebi kuhamo, naravno, da se izbjegne od te nevolje koja je već Može biti solina, a može biti i vincek. A ja, ne zna se. krenula ponovo da se dešava. Ne vidim nešto mjehuriće gore da se prosipaju. On je bio žrtva nasilja. Možda je izlapila. I žrtva nasilja se 100% odrazilo to izlapila. da je on sa tim žrtvom nasilja završio u zatvoru. Ne vidim, Boga mi ovako gleda, ima malo vjerovatno čistiju sliku nego vi. Ili pogledajte tamo kod nje na kanalu, znači nema uopšte ni mjehurića onako da izlazi. Šta li je ovo, ko zna? 8 mjeseci, gdje je svakako dobio čak 2 ili 3 mjeseca nekako, pošto on to odsluživao, što kaže se, bio zatvorenik normalan i nije pravio greške. I stvarno, on nije taj koji pravi greške, nego ona ta koja osuđuje, gdje sam ja bila u jednom slučaju, prije ovog što se desilo sa zadnji put, gdje je ona njega pukla tavom, u stvari ne, pardon. Ali on mi stvarno onako, kako da ti kažem, hajde, eto sad je obolio i sve, ali mislim, dok je još bio u snazi, zar je nije mogao nekako se odbraniti od nje. Bar ovako staviti ruke da ga tamo ne udari. Šepa u punom sarmi, gdje je sam raskrvanju i taj slučaj, znači bolnici... Ne do Bog nikom, Boga mi, ne do Bog nikom. Ja sam ga odvukla, vozila sam ga u Busovaču i naravno... Onako, znaš, kad ona reče, meni odmah ona slika u glavi kako na njega tamo obrazvala, stari. U Travniku bolnicu gdje sam ga ostavila, pa čak sam... Ne, prije tog je bilo sikira. Sad čujem zatavu. Ko zna čim je ona njega sve marisala. I u posjetu, ali sve uz dogovor sa braćom i sestrama... Dobro je on doživio ove godine, Boga mi. Da nisam htjela da se javno, već sam rekla, moja braća i sestre nisu javno promovisani kao ja, ne snimaju za YouTube i kaže da to nije njihov posao. Znači, već sam rekla, imam dvije sestre koje su slabijeg zdravstvenog stanja nego mi i tako da one to ne mogu da podnese. Moja sestra je prekuče jednostavno doživjela jedan šok. Bio je to teško mnogo palo. Doživjela si ga i ti. Dok vi familijarno neke šokove izgleda doživljavate. Čula taj razgovor, čak je i pozvala tog dotičnog da skine taj video da se ne bi širio dalje, on naprotiv izbjegava, ali neka sad stoji. Sad ćemo pružiti priliku da idu svojim tokom i da, što kaže, se on ju izvuče iz ove situacije. Pa nema, čuj da on skloni taj video, a kad je on vama govorio da vi maknete na video gdje su mu sovali, šta ja znam, nisi ni ti htjela da makneš. Što ti nisi bila toliko, što se kaže, fina i dobra i izašla mu u susret i što nisi maknula onaj video? Nisi htjela, pa neće ni on. Što bi on micao? Nije on kriv. On se s njom čuo, ona je to rekla što je rekla i to niti je nagovarao, niti je rekao šta će pričat, niti se znači ona apsolutno nije imala nikakve, da kažem, kako da se izrazim, nije imala, znači, uopšte, pojma šta će on nju pitati, niti šta, znači nije uopšte bio dogovor, nego je ona se izlajala to što se izlala i to je to. Ali on sa pravo ima taj video da ostavi. Da ima ta neka kućica kao gdje oni žive, ali jer većinom ljudi koji prate, kako da kažem, te koje kakve reakcije i ovo s vama i šta ja znam, većinom je to, svi su pogledali. I ako nisu to,
Ja vjerujem da su to skoro svi youtuberi poskidali, tako da i da makne to bi se širilo i dalje po društvenim mrežama, ne samo po YouTubeu, nego i po TikToku. Eno imate i na TikToku. Ne može sebi da skuha, da ispeči, da donese drva ili bilo šta i želimo da ga spasimo iz te nevolje, da ostatak života, već sam rekla, provede u sreći, zdravlju, veselju i na faki. Najviše bi volila da smo porodično svi u dogovoru, da se svi... Pa to bi svaka porodica volila. Ali neko se rodi normalan, a neko se rodi onako malo na svoju ruku. To je taj problem. Slažemo, ali nažalost to je moja majka kao jedna velika tu greška gdje je skrenula sa pravog puta i gdje joj nema spasa, nažalost, gdje će završiti, apsolutno me više ni ne interesuje. Interesuje me da izbavim svog oca iz te nevolje u kojoj se dešava. Moj suprug Hamdija, ja i moja djeca. Joj, kako fino priča. Joj, moj suprug je Hamdija. Djeca smo pristali da moj otac dođe kod mene i da ga mi uzdržajemo. Već sam rekla bratu i sestrama... Priča onako glašćem, isto kao da joj je 10 godina, raspizila se. Što se tiče našeg oca, ako njima ne smeta, ja bi da... naš otac bude kod mene, naravno da ćemo mi obilaziti i sestre i braću, sve svakako, neka ga kod... Kad će video, da li će danas sa babom ili će u nastavku videa doći babo? Reći Hamda ide po njegu. Mene dok je živ životom. Rekla sam i braću i sestrama da apsolutno nisu dužni niti jednu marku da donesu, niti bilo šta znači... Šta će vam donositi kad ste vi milioneri? Otkud? Što će vam donositi? Kad vi imate love? Kako Hamdija kaže, ima para ko blata. Donesu, da svi imaju svoje porodice, ja koliko sam u mogućnosti, znači da ga hranim, odjevam, neće mu sigurno faliti ništa. Moj otac nije troškali čovjek, nije neki, da kažem, interesčija. Nije troškali čovjek, a to što je pio, nikom ništa. I kažem vam, nije mi nikad u životu što se tiče finansijskog stanja. Nije troškali čovjek, a sve propio u životu. I on je njegova supruga, a nije troškalo. Falilo dok sam išla u školu i nije mi ništa falilo. Jer pazi, radio je znači čovjek Ivane. Ima znači tu neku penziju. Razumiješ? To znači da je on sve to što je zaradio propio sa tvojom mamčom. Mogu dušu gubiti, ali takva je ona bila da je ona uvijek volila zarađeno unaprijed potrošiti i nikada se nije moglo s krajem sastaviti, iako on cijeli i kuću mu donator napravila. Život to trpio, ali vidite, evo šta su posljedice teškog života i što kaže tog psihičkog i fizičkog nasilja. On je mnogo toga godina trpio. I patio. Djeca su odrasla, poželila se, poudala se, nažalost jedan brat nije oženjen, ali sad nije ni bitno, mi ostali svi imamo svoje porodice, imamo svoju djecu, on je to trpio i vidite da se to na kraju... I natrpio, trpio i natrpio. On je žrtva nasilja tog i psihičkog i fizičkog. On je sad nestabilan, ne može da sebi ni donesi, ni pridonesi, niti zaradi, niti bilo šta. Živi od te penzije, svakako već sam rekla gdje im odbija kredit, gdje su digli, te penzije nema ništa. Znači to je neki možda 150 maraka, to ljudi ne može biti za račune. Od tih 150 maraka, znači, treba... A šta li su oni dizali na kredit, Ne mogu ovako da shvatim, mislim, ljudi baš koji nemaju, stvarno koji nemaju, tako reći šta jest. I ono se usudi još i kredit digne. Da se to sve plati, ima tu i neki neplaćeni. Znam ja, treba ovo, treba ono, nema govora. Ali mislim, stari, ako ti nemaš šta jesti, onda digneš kredit i na kraju ti ostane 150 maraka mjesečno. A vas dvoje u kući. Čemu pričamo? Koji ćemo mi familijarno, znači brat i sestre, ja i moj Hando, svakako ja bez Hande ne mogu funkcionisati, niti Hando bez mene. Mi smo svi za jedan za sve, takvi smo u životu, uz dogovor sve radimo, ali moram da kažem respekt prema mom suprugu, jer, hajde da kažem, nijedan zec neće prihvatiti da dovede, znači, punca, da ga hrani ili to, nije nam težak, opet kaže... Pa dobro, ako je možda kakvo karinđanje u pitanju, možda bi doveo. Samo kažem.
brat je nekako, Nisam ja rekao ni ovo ni ono, samo sam rekao možda bi neki doveo. da vam Ne zna kažem, se. izgledao je sretan što će se izvući iz te situacije. Pošto je moj brat Nisam sve ja mnogo to rekao, to ti je mati rekla. povezan za oca. I Tako sam čuo. čak eto kad je automobil trebalo kupiti, on je stvarno kupio svojim znači novcem, ne mogu dušu gubiti, ali moj otac više nije sposoban da vozi automobil, nije sposoban jedno. Samo se pitam koliko je Rešid visoko, no kolije, koga tu mogu. Ja mislim, onda onako kad se sageo Rešid, jedino tako, ali ne mogu da zamislim sa Handi na Rešid, mislim, ne ide mi nekako u glavu. Jednostavno, da se Ja mislim da je Rešid puno visočiji. kažem, brine o sebi, čak ni da, eto još misli može da izvinete u WC otići, ali nije toliko stabilan na nogama, godine su, teret ga je slomio. Ja sam znači čuo da je ona Rešida i Amdu zatekla u WC-u i tad je ona znači poludla i uzela sike, krenula znači na njeg i to sve. Ja sam čuo tu verziju priče. Sad je li to istina, nije li? To je ona navodno pričala. E sad. Mnogo operacija koje je sve prošlo. Nadam se ako Bog da ovo sve što mu se dešava, da će se izvući iz ove situacije, da će živjeti još dugo godina sa svojom djecom, svojim unucima, jer I bio je neki vaš rođak gdje je pričao negdje u nekom live-u o tome, znači i on je ispričao tu priču. Tako da to izgleda, vi u familiji svi znate, znači to nije sad neka tajna, jel? Samo što eto nije javno znala. je zaslužuje bar da u svojim starim godinama provede malo ljubavi, malo sreće i malo što kaže da vidi nešto dobro u životu. Već sam rekla da je cijeli život svoj radio, brinu se za nas, išle po Eto vidiš šta je, znači cijeli život čovjek radio, pa gdje su mu te tolike pare, evo te razumiješ? I ona kaže, on je štediša, on ovo, on ono, pa gdje su te tolike pare, stari još radio vani, još u to vrijeme. Ima svega i svačega. Kad je ovdje bilo što se kaže, sve dođaba, razumi. Gdje su mu te pare? Je kroz njega prošlo, ali nije nikad isto da kažem. Nije nikad Jer rekao. ajde da je kuću napravio, da je kupio neku auto, da ovo, pa bi rekao spičko u to pare. Ali ovako kad čujem da mu je napravio humanitarni, šta ti ja znam, kuću i to sve, onda se pitam gdje su pare. Meni je teško, niti je nekad u životu rekao, djeco, snalazite se, ne. Uvijek je govorio, čijero, sine, dok je babo živ, neće vam ništa faliti. Tako, znači imati ti isto, nikad nije rekla, aj ti čero, mrš iz kuće, nego i ona se čita, život se kaže, borila za tebe. Evo sad gledam svog Handu Bez obzira kakva si bila. i cijeli život govori svojoj djeci, djeco, nemojte se sekirati dok je babo i mama živ, vama neće. Čuo sam i ti se karinđala sa svakim. Pa ti ona progledala kroz prste. Nije te izbasla, nije te se odrekla, pogotovo javno. Ništa faliti. Razmisli Tako doista jeste. Moja djeca su već u tim nekim godinama, ima neki posao koji odrade, ali to nije ništa teško niti teretno. U mene Hando kaže kad sam ja morao raditi, ne mora on, ali da kažem, moram da razumijem i... Priča se da je jedno vaše dijete od Handinog brata, sad je li to istina, ne znam. Ali kod vas izgleda je to familijarno, nešto nenormalno. Roditelje, jer moj svekar nije bio zaposlen u firmi kao moj otac. Moj otac je imao stalni posao u firmi, bio je osiguran, zaradio penziju. Moj svekar je radio u toj vojsci dok je bilo, kasnije je dobio taj otkaz i ostaje bez posla. Čuš, u vojsci znači isto radio. Tu je bila bogovska, znači plata. A ja vjerujem da on kad je penziju dobio, da je on nešto dobio i od toga što je bio u vojsci. Ako ništa, bar malo jaču penziju. Ja mislim. I onda je preuzeo život da se bori, da radi sa drvima. Nije imao prihoda nikakvi drugi, morao svoju djecu da prehrani. Ali opet je čovjek išao na pošten način. Pazite ljudi, znači čovjek radio vani, zarađivo i plus radio u vojsci i nema znači kako se zove, od čega ne živi. 150 maraka, sa 150 maraka mjesečno preživljavali i oni ženama. Pa gdje su stari tolike te pare, razumiješ? Familija se stvorila, djeci moraš donijeti. Išao je da donese metar drva, da proda, da bi se uzdržavali. Nisu imali neki lak život, da kažem, ni svekrva, jednostavno i svekrva je prošla mnogo toga teškog u životu.
da kažem da je život mazio, nije Svako je u životu nešto teško prošao, da se razumijemo. Svako, apsolutno svako. život mazio, evo sada možda Svako misli da je njegov život najteži. sada malo uživa u tim danima penzionim, moj svekar je dobio penziju, pa je sada malo lakše. Penziju. Jeste čuli kako je slatko rekla penziju? Djeca pri tim danima... penziju, već penziju, Ni svekrva, jednostavno i svekrva je prošla mnogo toga teškog u životu. Da kažem da je život mazio, nije život mazio, evo sada možda sada malo uživa u tim danima penzionim, moj svekar je dobio penziju, pa je Penziju. sada malo lakše. Djeca priteknu upomoć onoliko koliko mogu, ali Ja ne znam, je li ona završila srednju školu, ja nisam nešto upućen u to. doista ne traže niti jedne majke, niti su kada zatražili. Jednostavno, što mi se sviđa kod mog svekra i svekrve, što apsolutno se ne petljaju u tuđe poslove, ne interesuju ko šta gdje kako, stave prst u uho, svakako znaju da njihova Stave nekad i nešto drugo, ali u nešto drugo. Znaš, nije samo uvo. djeca se bori. Njihova djeca, znači sve su poženjeno, sve je poudato, svi imamo svoju djecu, eto nažalost. Njoj, kako si se raspizila kad pričaš, ja ne znam sada si ovdje sam te ovako iznjavio. Pa ja, baš se onako fina. Još nema, nije Bog dao, ali neka mlada je, bit će kroz Ja mislim da si nekad bila ipak u Finskoj. Bar 2 dana, preko vikenda. život djeci, 100%. nikada nije kasno, a ovi svi ostali sinovi, Jer ne možeš biti u Finskoj, a ne biti fina, razumi? A čeka, ja. svi imaju svoju djecu, znači svi su stekli familiju, porodicu i tako da je se moj svekar i svekrva snalazili na taj način, ali nisu nikada nikog dirali, nisu nikada petljali nos u tuđe živote, ni dan danas, znači ljudi, dok je moja majka cijeli svoj život volila da tura nos u tuđe živote i čak i u bratu i u sestru i u moj, Pa djeca je normalno da će turat nos. Sve majke turaju. željela je da bude šef, da kažem, tuđe Direktor. životu, a u stvari nije mogla nisu. Ali to je nedostatak nesreći. Kada si nesretan u životu i kada te ne može ništa ispuniti, to je taj problem Direktor sa O. u životu. Da kažem da je mogla ostvariti, mogla je mnogo toga ostvariti u životu, nažalost nije znala, jer nije nikada razmišljala na starost, niti bilo šta, nažalost opet kažem, nažalost nema spasa. Moja sestra i brat su se danas dogovorili sa mnom, sestra nije bila prisutna, telefonom smo razgovarali, ali No ja može sad preko mobitela sve mislim dogovoriti, nema potrebe da bude prisutna, pa ja. bio moj brat prisutan, gdje smo se došli Upališ ovako na kameru se vidiš i to ti je kod da ti je tu kod tebe, pa ja. dogovoriti, moj otac treba u subotu doktoru i onda da vidimo šta ćemo, da ga sklonimo, da više to nema, ovo što se dešava, da se ne dešava, da završimo jednom sa njom, pa pružit ćemo joj priliku da se snalazi za svoj život, nek radi šta hoće, nek ide kud hoće, nek se čuje s kime hoće, nek Joj, ali ima izudina da se taslači s kim hoće, vjeruj meni. provodi dane s kime hoće, mnogi su čuli šta je Možda i brata dobiješ. radila i kaže da se grozu na nju, da li postoji takva majka, nažalost ne postoji. Ja mislim da nije niko zapamtio ovakvu majku da protiv svog djeta priča, ne samo protiv mene, nego protiv braća i sestara koji su je doista mnogo puta izašli u susret, mnogo Joj, jes fina, pa gledajte ljudi kako se je samo snužila. Meni dođe isto da se ja raspizdim. puta Ja. valjali, mnogo puta, da kažem, digli smo je iz pepela gdje je bila pala, ali nažalost ovaj put smo odlučili da ćemo je pustiti da radi sa svojim životom šta hoće. Ali da želimo da izbavimo svakako oca iz te nevolje, ne želimo da se ocu nešto desi, ne želimo da naš otac ostane nezbrinut. Joj, kad ti babo tu fino legne na taj tu jastu, kad se onako izvali. Pa kad Hando hoće da gleda TV, da navečer lajeva, on hoće da spava, pa kad se pokrve. Evo, danas moj brat je otišao kod mog oca i moj otac nije jeo 2 dana. Znači, 2 dana nije jeo, ali nije nikog nazvu. Nije nikome rekao, znači, eto 2 dana se nismo čuli zbog tih nekih problema koji su se dešavali. Ti bi Izi mogla, sad sam se sjetio šta bi ti mogla raditi. Mogla je posuditi svoj glasić onako u nekom crtanom filmu. Ja mislim da bi ti tu dobre pare zarađivala. Baš imaš onako još malo kad te urede, ti bi zvučala kao da ti je 3 godine. 2 dana nije jeo, dok danas moj brat nije donio da jede. Znači, imaš ženu i kažeš,
znači ženu smo ostavili, da nije imala šta, ja bi rekla nema šta napraviti, to bi bilo opravdano. Ali ja, evo, prva sam odnijela halal bilo, pa su moja braća, pa su moje sestre, pa smo i mi se svega toga donijeli. Pa i komšija malo, pa malo i donatori. Zaboravila se donatore spomenuti. Da nisu gladni, pomogli im, znači da ne budu gladni, žedni, šta ti je teško usta skuhati jednu supicu, jedan lječić, jednu čorbicu, da se nešto napravi, nažalost. Što se mora, nije ni teško. Rekla si danas bratu da ti nisi ničija sluga, u redu. Kada se ti sklapala brak, tvoja dužnost je da brineš o suprugu, a tvoj suprug je dužan da brine o tebi. Jel ona čita ljudi? Ja ne znam otkud je ovako ove teme, nije mi jasna. Ja bi zaradio penziju i ti bi svakako naslijedila. Vidite ljudi, ona stvarno ko da čita. Bio sam izgleda malo prije u pravu. Jer nije mi jasno koliko može brlja, i da se svega tog sjeti. Evo ja recimo snimam video radne reakcije, ali u momentu mi nekad ne može nešto pas na pamet. Razumijete? Tu penziju, ali ona nestaje stari, znači evo, već 20 skoro minuta, znači 19:55, znači u nje usta nijednom nisi stala. Nažalost, pošto je sad uveo zakon, da se penzija ne može... Da je 5 sekundi zastala, ja bih rekao. Fenomen je što se tiče toga. Dobiti ako se i članovi porodice, znači njegovi sinovi, njegove čerke, ne slažu. Ja kad bi ovoliko mogao pričat, pa poslu kakav prezident. Kakav prezident. Otpišu da ta penzija neće doći tebi, tako da smo se mi svi familijarno dogovorili da ćemo stati u svog oca, da jednostavno raskršćimo, bar eto kad nažalost i 50 godina ste slavili, izgleda... Ima u kući kuplera je da napravi. 50 godina će biti raskid, nažalost kažem, nažalost izabrala si pogrešan put, sada si definitivno izgubila svu svoju porodicu, izgubila si kćerke, izgubila si sinove, unuka. Pa čekaj, zar ona nije malo prije rekla da sestre ko već da će i dalje s njom kontaktirati ili nešto, nisam dobro razumio. Izgubila si jednostavno svog supruga, nekog ko ti je mogao biti spas u životu, s nekim kojim si trebala... Pa što je nisi do sad spasla? Eto, do sad nije pričati, pa što je ne spasi do sad? Da provediš ostatak života, nije samo čovjek u dobru, čovjek je i u zlu. Ideš tamo koji kakvim marama, bakamarama, ovo ono, a mati kod kuće nije u to vrijeme malo ti malo šta da ručka. Ako je on tebe mogao cijeli život svoj... Što joj tad nisi pomogla? Da si joj pomogla, ne bi onako pričala. I ne samo mati, i otac, i on je se tu nagovorio lijepi stvari. Riječima, da ti nije falilo ništa i znaš da nisi nikad u životu, što kaže. Samo nije se tad znalo za karinđanje pa da ga neko pita u vezi te teme, znaš. Nekog posla teretnu gradila. Jesi, mislim, tad je bilo vrijeme sjena dok je dedo i njena rana će bili živi, ali to je taj posao. Mi svi radimo nešto da sebi ostvarimo. Nisi radila u firmi jer moj otac nikada nije rekao. Pa jesi ti kad radila u firmi? Idi u firmu, nego je rekao dok sam ja živ, znači ja ću te hranit, ja ću te odjevati. On će hraniti sa 150 maraka penzije što mu ostane. I neće ti ništa faliti. Nažalost, sada kada je obolio, da kažem obolio i gdje se tu noć čeka da je invalid, hvala Bogu nije invalid. Ima ruke, ima noge, ima oči, ima sve. Nažalost... I joj sad kad se rasplače ljudi, gledajte ovo. Ali samo prati imali suze. Što samo gledaš čovjeka iskoristi. Evo već se ono naginje kuda joj znaš da joj ne mere a prodre. Nažalost, što se sve svodi na financijska sredstva. Nažalost, što ti mnogo toga fali u životu, ali ne fali tebi financijski, jer su tebi tvoja djeca dali podršku. Joj fali, da ne kažem šta. Tebi fali u glavi. U glavi ti fali neki klikera gdje se ne mogu ti klikeri nadomjeti, nažalost, ali skontala si u velike, da kažemo, pogrešne dane. Već je, da kažem, svima nam je bliža smrt, kaže, nego kragna za vratom. Nisi više mlada. Što očekuješ od života? Da li se kajiš? Da li postoji u tebe oprost? Pokajanje, poniženje. Da li u tebe postoji oprost? Pokajanje. Jer ti si stala... Da li u tebe postoji pokajanje? Evo sad te ozbiljno pitam. Da li si ti ovako iče kaješ u životu?
ide na pogrešno, gdje si umisla da je čitav svijet tvoj. Evo sad ti kažem, znači, pošto znam da gledaš i ti i mnogi ti tvoji, Otkud joj internet? A ima para plaća, pardon. a koji te podržaju, vidjet ćeš da te sada neće niko podržavati, vidjet ćeš da nema mjesta u kafani za tebe kad ne budeš imala novca, vidjet ćeš da ti je kuća prazna kad ti ne dolazi tvoja djeca, kad ti ne dolazi tvoj Zato će dolaz koji kakvi. tvoj suprug, kad Da ne viđaš, kažem šta. vidjet ćeš je li samoća i kome je dobro došla. Da li ti pada na pamet da kažeš u Volan, sad ide nova godina, ko zna gdje će ona biti za novu godinu. Čijeg će primat. 67. godini da se ti udaješ pored svog supruga, gdje te cijeli život borio se za tebe, brinuo se za tebe, jednostavno poštivo te kao suprugu, a ti si Pa i ona je za njega, ja sam čuo da ona nije došla još 2 dana da ne bi preživio. Nije valjda ništa jeo, šta li? njemu navaljala i ono što jest i ono što nije. To su psihičke stvari koje se moraš riješiti. Nažalost, odbijala se sve ovo vrijeme, sada si možda i shvatila ili ćeš možda shvatiti za neko kratko vrijeme da si izgubila ono što si bila dobila ponovo. Ti kada si nas predobila ponovo, ti si trebala, znači ti si dobila jackpot. A zašto Čiš, kako slatko reče jackpot. si dobila jackpot? Prvi put si nas osramotila sve familijarno, mene i svu cijelu moju familiju. Znači, Kako volko stari može pričat, to mi ne ide u glavu. Kako se sjeti svih ovih tema, stari. prešli Nevjerovatno. preko toga, vratili se tebi ponovo, oprostili ti na sve one psovke, vrijeđanje, javno iznošenje, da bi ti ponovo nas preksinoć popljuvala. Kao da ne postojimo, nismo ti ništa pomogli, iako smo ti i hranom, i odjećom, i obućom, i novce, znači svi pomogli da bi ti nas na kraju okaljala. Tako je ona tebe kad se bila mala i odjevala te i hranila te i sve, pa nije nikad prigovorila. Nažalost, opet kažem, nažalost, što dovodiš svoju drugu djecu u nezgodnu situaciju. Ja sam se navikla Kad počnu ovako djeca, roditeljima, ja sam te kupio ovo, ja sam tebi ja sam ti dao para, ja sam ti pomogao ovdje, ja sam ti pomogao, a ne sjećaj kad su oni bili mali kako si i roditelji uzdigli, s tim. Ja sam navikla da ti mene kako si odhranili, tog uopšte se on ne sjećaju. bukaš, da me pljuješ, da me Samo ponižavaš sjećaj kad oni ovako roditeljima daje, znaš. sa najvećim dušmanom. Ali nisu ostala tvoja djeca zaslužila da ih tako ponižaješ. Ima Bog za sviju. Kaže, Bog nije čarava mačka i neće nikada biti. Čiš, prvi put u životu čujem, Bog nije ćelava mačka. Tebi je tu nekako postalo Strašno. drago ti je da Ja nekog se samo ponižaješ, sjetim pa čak i neki svoju toga. djecu za malo para i za malo alkohola. Nažalost, opet kažem, neki su me kritikovali, Zunina majka ili tu jeste ljudi, majka je, ali majka je puna usta reći, ali pravi majki. Ja sam vama rekla Ja da ne znam šta ona, jel pije ona u kafu, jel ona je jednom srknula. Ona se raspričala, stari ohladio i kapa i sve. ću ja jednu video napraviti, moje djetinjstvo, moj početak. Koliko priča, evo 25 minuta skoro. Ne znam da li je jednom se malo vode napla ili neče. Kako se usta ne osuše. Tu se. Ja nisam neku podršku od majke imala nikada, niti evo dan danas. Ja evo isto gledam pa se malo prije napjala, ona stari ništa. Odrasla sam nekako da kažem, fino, sama sam se nekako brinula za sebe, moj otac je radio, jeste, ali ona je uvijek pravila probleme, uvijek smo bili nekako na glasu zbog njene pohlepe, njenog iskorištavanja ili toga. Uvijek je nekako voljela da vodi glavnu riječ, a u Nekoliko samo mržnje onako iz nje izlazi kad se samo sjeti matere. stvari nije to bilo tako. Znate kako su se... Ona je prenosivi dio sredstava svojih familije. Njezina familija je cijela problematična Nešto mi to poznato. Easy. i cijela je familija voli alkohol i te probleme, dok joj je jedan rahmetli brat bio doista fin i dok je on bio živ, on je držao nekako da kažem uzde, pričvršćeno. Tada nisu smjeli niko ništa i dedo moj rahmetli. Kad je dedo umro i moj tajđa je Joj, kako se opet raspizla, ljudi, ja ne mogu da više gledam ovo ovako.
umro sa njim i onda su se one sve Joj. raskalašile i svim svojim životom, Došlo je Boga mi meni da se ja raspizdim. ali pogrešnim životom. Oni nema, znači da je neko, da kažemo, vasione se digu, ne. Oni su svi takvi, familijarno, vole popit, vole probleme praviti, vole po policiji, Vole se tuć. da To zaboravila reći. uživaju, znači u tome, nažalost, njezine sestre su takvi i šteta Evo popljuvaj tetke. što je ona takva. Ona je vidjela izgleda u njima utjehu, vidjela da su one ponos Bosne i Hercegovine, pa veli bit će i ona. Nažalost, izabrala si pogrešan put, jer te tvoje sestre su svu svoju djecu odbile od sebe, cijeli život vam se svodi na alkohol i u to, ali čast ima. Ona, Boga mi, ko da čita ljudi, evo malo ja pogleda, ona sve nešto zagleda, pa ne gleda valjda onaj kafu. Ima li kakav list tu? Ček malo ovako da povećam. Ne vidim joj nikakav list papira. Da kažem, ima dvije tetke koje nisu sa njom, niti sa njom, niti sa tim drugim sestrama i oni su se odvojile, vodi svoj život, svoju djecu na okupu, doista i uspjeli su, hvala Bogu, u životu. Čak je probala i sa tim tetkama mojim da me ona zavadi i Čekaj, kod nje je, a to je vjerovatno popodne 10 do 5. rekne ono što ne treba, ali eto, uvijek se, znači, greške ispravlje i kad nisi pogrešan. Ona tim pogrešnim putem navodi sviju i misli da će sve uspjeti. Evo i sada, kada sam taj gledala, znači, live gdje je ona pred 800 ljudi, gdje je pa možda 10 takozvani youtubera podijelilo, izlanulo ono što nije trebala reći, ono pokajanje YouTuber jedva dočekali. koje je, kažem, dala pred svojom djecom i kletvom svojih mrtvih roditelja, pogazila je svoj, znači, da kažem, Ali hajde ljudi, sve je meni jasno, onaj, kak se zove, eto ako nije znala da je u live-u i sve to, ali ona kad je saznala da je u live-u, ona uopšte nije prekinula, znači ona je nastavila s tom pričom. ženski taj. Pogazila je svoje roditelje mrtve koji su u grobu, koji su bili divni roditelji, ja ne znam na koga. Čekaj, nešto sam... Moram malo Roditelji, ja ne znam na kojom i kletvom svojih mrtvih roditelja, pogazila je svoj, znači, da kažem, ženski taj. Pogazila je svoje roditelje mrtve koji su u grobu, koji su bili divni roditelji, ja ne znam na koga su se oni bacili, oni su tako bili divni roditelji. Pogazila je puno Možda na paranenu i pradjeda. puno svoje djece, ispreku, znači, koju je dala, nažalost, više nema ispreke. Danas sam se dogovorila sa bratom, sa sestrama, znači da ćemo ja i moj Hamdija preuzeti brigu o mom ocu. Također moj brat kad mogli doći, svakako će se redovno čuti telefonom, to je bez danjeg. Ma da, može malo i na kameru i... Gdje treba mi doktoru, vozit ćemo ga, šta treba mi lijekova, kupit ćemo, nećemo, znači, faliti ništa. Što se mene tiče, mog supruga. Što se tiče Dok je donatora, njemu ništa neće faliti, a ja. moje kuće, moja kuća je dovoljna, prije, već sam rekla da nas je dosta živo u jednoj sobi, zašto se i sad ne može, jedna soba se može odvojiti samog oca, bab će u miru zaspat, neće strahovat da će ga neko napast, neće strahovat da će mu izleti flaša, čaša, sikira, šerpa ili ovo, može mirno da legne, da ispuši cigaru, da gleda TV, uživa u penzijonskim Čuš, već 48 minuta skoro snima. danima. Njegova penzija, nek mu Da, stoji opet penzija. za njegove dane. Bez penzije ništa. Što se tiče mene, mog supruga, neće mu trebati niti jedna jedita marka u mojoj kući dok god bude boravio. Nije nam težak, ako treba do smrti, uzdržavat ćemo Vidit ćemo Izi, vidit ćemo, vrijeme je pred nama. ga. Ono što trebamo što imati neki dugova, već smo Mada ja mislim, on će jedva čeka da ide kući. se dogovorili. Neće moći Hamdu trpi, kaki. Nije ga ni prije mogu. Čula šta je sve pričao za njega. I sad odjednom ga kao zavolio, kao sve u redu, jel? Nema od tog Da ništa. ćemo to poplaćati, da riješimo, jer ljudi, svi očekujemo nečiju smrt. Dugovi kad umri ne treba da ostanu ničiji, tako neće niti njegovi, niti bilo šta. Trudit ćemo se da ispravimo sve ove greške koje je ona učinila, da se ponovo vratimo na Njemu bi bilo najbolje da napravite tako jedan sobičak, ali da ima onaj, kako da kažem, onaj ulazna vrata posebno. To bi donekle moglo uspjeti, ali ovako teško Izi, vjeruj mi.
što kaže, familijarni, On se je napunio toliko od tvog Hamde ko Bajro matere, vjeruj mi. familijarno druženje, izbilo je se to druženje upravo zbog nje, zbog tih njezinih negativnih riječi, gdje smo svi familijarno se sad povezali i drago mi je što su moja braća i sestre stali uz... A i Hamdo se je njega napunio, to sam zaboravio reći. Prije koliko par mjeseci, umal ga nije, da ne kažem šta. Biće tu svega, Boga mi. uz moju odluku. Vama bi bilo najbolje da upalite ovako kameru, da stavite da vas snima 24 sata. To bi bilo gledano, vjeruj mi. To bi narod Drago mi gledao je što su mi kao dali reality. podršku. Kao brat i sestra, drago mi je što je moj otac pristao da izađe iz te kuće gdje nema mira, gdje ne može čestito ni zaspat, niti leći, nego mora onako gladan. Neće moći ni od vas izi, vjeruj meni. Pogotovo imaš i maloljetnu djecu i curica mala, hoće ona da se igra ovo ono teško, Što vjeruj kaže, mi. bolestan, da čeka, hoće mu skuhat supu, ako je duhnje skuhat čak. Znaš kada upalite ovako navečer lajka, počnete ljudno psovat mater, pa kada on to bude sve slušao, a čovjek bolestan, neće on tu moći, daje Bože sedmicu da istrpi. Ne, neće. Hoće gledat da li će ga udariti ili neće. On je nemoćan je. Znači ona kad popije, naravno da može njega udariti ili bilo će, on je Joj, što nemoćan. se opet On je već u raspizdila. godinama Opet si se izi raspizdila, dođi me da se ja raspizdim. gdje je mnogo mi oslabio, gdje ćemo to pokušati da vratimo, koliko se mogli spasiti. Drago mi je što dolazi u moju kuću, drago mi je što će svoje ostale dane Hajde izi malo ubrzaj, hajde. da mu bar malo ove dane uljepšamo. Nažalost, sada će tek vidjeti koga je izgubila. Već sam rekla da stojim iza svoje porodice. Ma naći ona sebi drugog ovog, kak se one sam opet... Naći ona sebi drugog izi, ništa se ti ne vreme. I on je bio prvi, znači, koji je to odlučio. Međutim, Biće mom tatica. bratu je bilo drago. Kaže, zete, ja ne mogu da se uskladim, ja bi mu rado pomogao, nije bitno novčano koliko treba, ja ću pomoć. A onda je moj suprug rekao, ne, Šura, nemoj se sekirat, slobodno ne... Šurkane. Hoće što jedemo mi, ješće i on, ne smijemo faliti ni cigara, niti bilo šta, ni lijek, niti bilo šta. Dok mi postojimo, znači postojaće i on, nemoj se Šura sekirat, riješit ćemo slučaj, samo da ona nije blizu njega. Tako da smo uspjeli oca da ubijedimo, svi smo ga nazvali. Joj, opet se raspizla, pa svake sekunde se mi se počela nešto u zadnje vrijeme raspizdivat. Kontaktirali smo ga telefonom, pristuje, znači moj otac dolazi kod mene. A joj, pristoje, lutkica naša, pa što ga nisi dovela, pa prvo s njim snimila jedan fidjel, to je naknadno, pardon. Vam kaže, moja braća sve će ga redovno viđati, odlaziti, tako da ćemo mirno, hvala vam svima koji ste stali, koji ste mi dali Nema na čemu. podršku, koji ste mi govorili da izvučem ga tu nam gdje jeste. Evo, ljudi, uspjeću, riješit ću ga tog problema, pa neka živi bar koliko koliko Allah. Kako se život preokreneš, se kaže preko noći šta se sve može desiti, Ni usnu čovjek nije sanjao da će doći setu. Odredio da uživa u životu. Dragi moji, hvala vam od srca na jučerašnjem videu koji ste mi svi dali podršku. Nema izi problema, sve najbolje vam Nadam se da želim. ćete mi sada dati podršku, da će i vama biti drago kao i meni. Ali teško da ćete izdržati skupa. Ja sam mnogo sretna. Onda je život samo taki. Zamisli ovako kad navečer, ja samo mogu zamisliti ovako čovjek tu leži, Handu upale navečer live, počne ljudima sovat mater, joj. Biće tu svega, Drago mi Boga je mi. što je moja porodica stala uz mene, što su moje braće i sestre stali uz mene. Eto, tu mi je nešto najveća podrška. Eto ljudi, hvala vam puno za gledanje, vidimo se u nekom narednom Fidelu ili Leviću. Jedva sam čekao da završi, smorila me malo da ručkam, pa se vidimo, pozdrav.